Ütü günen kündük öğretçiler bugün tiergen beriге bihiги oğruot üneyi tuğunan bolbakka je tututun kistelenlerin tuğunan kepsetebit. Bugün min Jokuskay Korot Stirх mikrorayonıgar tutaatçı Ivan Danilov kılıcıtı geldim. Ivan ütü günden. Ütü günden. Ja bu sayın ustatam töhölbak jeni tuttugut. Anda bu bir sayın ustata wonten da kayın tuttugut. Bu Jokuskay Korotka onna Чугос Луска усалданга. Онтон командаға төгөр төһөлбөк тутаатчы бар. Команда бутер шүрбөтү тутаатчы бар. Ол аны да ханан архитектор дакпыт, Анна Петровна Салятина, экспедитор дакпыт. Онна счет бу сметанагар сметчик дакпыт. Онтон бу же тутутам акылаттан хагалнар боллага же. Аны бу акылаты тугуй, онна акылатын кайдак төһөрдигит. Табу сайнан же таханыр хепкеттиге сүрен рол аклат ойнур. Бу аклат тахамдер бихбастан тасириттан тулуктах. Серинчагай болар, куранак болар, кырыс, кырдал. Вот ховара манны көрдөккө бу сире куранак хир. Но бихиге бу сире хем бир солттан үдетемит атсып коңдур Килдамскай комагынан. Манна ховара үс масына хатар, буна аскуптах. Онна бу же фундамина аклата ленточная болар. Ол битар бетоннай, 4 сантиметр кедеттак, 4 сантиметр үдүктак. Арматуралары 16-лактыр, диаметрдера. Онна бу хомуттары 6-лак арматуралар болдыр. Маны бе үс-үстак марканын ленточная фундамент ордут. Онна ихин утепление бит. Ол утепление бит ховра бастыгы слоя кумак болар, ленточная подушка, онтон пеноплексен, экструдированный полистирол 1 сантиметрдах. Онна ол үрдігер 100 слой полистирол хатар. Онна бұл қолғыра сүрін, мандық мости қол деген понятие бар хэп. Мости қол деген қолғыра бейхеқа, онна бұл деға ленточный фундамент уровеньтан стяжка төрдік болар. Ол өтір мости қол да бұл деға қол. Онтан бұл акылаты көйрек бітінігер, сири инчаға хері әйді өрітен көререк кетті. Да, бу мандык ховра бега блин 2 тоқтақпыт, 2 жаны тутары дәвут, бу дальневосточная ипотека чарчилтинен. Онна бега вопрос турбуда. Инчагай бахирта, именно сайсарга, динекура улсага, комстуринен тураллар. Аны беге ово крио, саха крио центр төлләвич. Ол сугар, вопросугар. Оны чинчен карамбамыт киндер заключение берелдер. Бу сирге именно сваяга детставытту или мандык ленточный фундаментга где-то кое-что. Он объехал ховра винокурова бихленточный фундамент, ацикламут ленточный фундамент где-то тары делать, и китайская камень бругнан. Он тон ДСК транспортная улса ховра бюже свайлар виходить. Агас металледах. Воники свайлар виходить. Именно только на комбинированный делалар. Мастгете хап тазде, и кистай хаман маспулар. Сеп, Иван букырачылар бит италлар. Түннүк онна наличник кадетигар тугурага дейдебиттер. Түннүк онна наличник кадетигар утеплитель. Болар, утеплитель бит кнауфтен бисмол фенол на формальдегид деген. Манны караңга жөннах. Кини изовер продукт намбаран риданы манны усовершенствованный болар. Ари была гаях, таха онна именно бу хамай сүрүн орола кини экологичный болар. Орогашуй. Аха билген жегер кирен көрө кайын, бу жебит опсе ене техней, онна брус мастан тотолдубут. Ата ховра беге каратык компаниятын билген раблакпытна 5 дом бен атакпыт. Беге миссия бу училать да каждой семье уютный дом ден. Антон духовность дух путь бу училать такана вечное наследие коренится в наших зданиях тен. Ховра бу портодиаконтар эдерлар буджелера киндер сендергер тиехтах сентергер. Вот. Онна Антон брус тухнан капсир блахади. Брус тухнан капсир блахана тоқтен бар. Бу бруху ховра кыгын кардиактерин сөп эвитер сайын. Училать така кыгынга рубка, онна сайын рубка ян бар. Ховра кыгын мас кыгынга биленнергер кини силистергер пороларын бөлән бихам баран ситтен унулбат. Ойтар кини влагата важнаха маска гаяк болар кыгын рубкага. Антон сайын рубка кини наоборот. Как сас полла разамахан уурбутна кирен бар ситтен. Ойтар ховра кыгын кәдилдебит мас будан куранак болар. Кини где-то бу бихеси уфуларга төлләһәбит строительный факультеты гитта. Анда кинәтләрен где-то сүтбәттән дакка хүрбә курдугларны хавга биргән. Антон сайын группа кенә төдүнгә тигәр. Онысы үз көрүң бар, баны камерны сушканан ахар брус.
Ол камерна сушканан аспыт брус кини где-то 10 хетте. 16 хетте кубик болар. Бригана важна. Ата бу буруспут кас көрүнөгөй. Ата бруспут тепидим курдук. Банды бу же холора барстой бурхан тулут, 16 сеченета. Онтон 2 көрүмүт профилерина брустен бар. Манна жокускай коракка бир кубугар. Отер бир кубка маннык 16 брус 5 штука кирер. О сената бу корат канатынан ирна каната 14-тен 15 килер. Сонно ол профилированияны бен бирде кана 2 артынчына берген. Ол такени каната 16-таңар, 17-таңар тыйынча болар. Сената. Вот. Сәп антан бу жебитигер кепти бит. Жебит тулатты түндүктөрдө бу залбы тигер, бу кухня бар. Уңат тибитигер, хамасет тибитигер бу санузел. Моста табаллагана тугунан кафелинен. Бу эпидем курдук утеплениялар, оны стяжкалар, бетонный стяжка болар. Олен бу ховра манна бу бе санитарный узел олар туалет, онда душевая кабиналар таппыт. Улан турабыт. Олен бу сиктах бу ховра мокрая зона дем болар. Олен бу мостабыт кафель болар. Кини ховра гуттан куттамат. Вот, он там бу хаспут котельный болар. Манна ховра бу же газ-тардан агаллыбыт. Бу манна котел турага, газ котела. Онна ёмкость турар, ука, ёмка. Турар болар. Бу манна ме бу именно мостата кафель болар. Мокрая зона. Антон бу жегер брус синеге сепчек болна. Там бу токтор бут, пристенактар бут, жегинагы вона брустар, полубрустан болар. Полубрустар. Аны мана заказчиктан тулта. Киндер или полубрухна кастылар ду, или киндер туунан боларду. Простой мандык каркас оңроптун сөп. Иван антон бу тохпут паклевит андыгы материалы тип. Бу технология тон бисиге турбат, неге хадылы турар. Аны бу хора бихе сас выставка тыпыт, манна Минстрой, Союз строителей, онна счетная палата терибит выставкалар индустрия севера денге бу Иркутскайттан келеннер кыттыбыттара, кинер паклевлара Джон Бехревлин бута, бу именно специалисттер Бехревлин бут паклевлар. Мото бу кине сүрин плюстара тох болар. Хамы туга пожаробезопасный. Хора кине натурально кудук умайбат биле. Кине улан калар. Онна тохтарга өңө күргендер эне бодах манны уйламаттар. Онна чисак кине ме биле натуральный чисак хомер. Уйламастары епдик. Хеп онна эме тохтан уно бар баттен тохтах. Плюстах эме. Сигибет эң боллагы. Сигор баттен плюстах. Антон бу тугын билген жоманнык хатчыгай кына оңтырар боллади. Аны бу эркерен кайдак төлбүк кети. Антон бу маннык билген табихи бәбит таны мен маннык интересдак бите курдук кыргыдылар тарга сырдык раз слас тилери бу хоры бе кудуда биктер. Тонна манда бу эркер дем болар. Эркерден антон маны тутарга конечно риустук болар, онда биременалар. Но бу жени кеңетер, манда кинер бу гостиниялар олар залы. Йолжиттарын көстөр костoro. Онда манда каянда хардык болуктак, каянда аны иене площадьта улган булактак тен мында керкиндеп. Тонна бу эпикурдук архитектор бут. Анна Петровна кине туга болар үлете. Кине именно инсталляциян күн такарын көрөр, онда бу сакалар беге топутнан идага битнен ан илинтен орот. Кирер ан илинтен болар, онда күн киререн такарын манда кеме көрөбүч. Ховра күн барып төр бу гостиниялар доктор болдыр, кухнялар, онтон холора котот түгер анарга төр утур костор болдыр. Антон же атсыпката тугуй дем бейкерачилер битейталлар. Же атсыпката. Эпидем курдук бу Килдямской куманан атсыклапыт. Килдямской куманан атсыклапыт, онна погрузчигинен утрамбовклапыт, онна все прокат мандык тох бар, вибра плитаен утрамбовкадыр. Онан бу манан бартын теннемит утрамбовклапыт. Онна ол тахаджа хатар шивенка. Эсе
bir слой бен кылах. Онтон бу туохпут өйөбүт ики көрүннях болар эбиттен билген былыргы курдук маннык үрдүк кына туттарар болалар да. Ата бе икки көрүннях бит, бу маннык таганы оңробут, көстө хәдер курдук. Бу аныгылар бу, по-моему, английской или скандинавской бы стилине маннык оңоттурулар бәйләре. Онна черепнойга ямит хлора маннык черепнойна эме оңробут икки көрүннях бит. Онтон отопление тигар уну кутаатту эбетерте соолуду. Отопление тартан бу теплый дом ден. Это кылып томмат. Кини томныйга минус 5 минус 4 у тоңоргар үллән каларына кайда таян кеберде. Ол нуар бе ол теплый дом ден житка утат. Уну гытты буламыт. Анка бу тоңоргар кини просто кристаллизируется. Ачана эскөтө. Да, кини если алкас чыгыс болар түгенер, бе ховро кото дойдолар бутын бир должны признать. Олин образ концеп. Тоңор бремете кинамдык турбаны даганы батареяны да кайдап бет. Онтон бу ахыр сирбит мостатаймия кафеле битчи. То бу мокрая зона. Бир манда ухар мостат үһенсе болен бу манда кеме кафелне. Бу газ биткен турар. Манда газтырын ахтырдыкта куханны болар. Таманна асастан барандар эдеге синеге. Синенихтер. Жара билген иккиси тәскә тахсыйкпыт. Дебит тутулларгар опсая бу икке тәстәк җыгам. Тәһелбәк материал бардай, кас күп брус бардай. Антон бу хаваны тахыр где-то 4-5 бенче куб мас бардаганда. Именно бруха. Оны тахандан каптаганнар болар. Бу сарыкоп каптаганнар, оны дюймовка. Сә бу көрәчләр бит әйтәләргә, бу җе тутулларгар бу хабарлан сумма карчы бар да дилер. Мандык ден тутарырга тәһәнү киһи. Anta bu mandık bu kidasta denen targa где-то 3 миллион курдук. Сумма бар да. Аны таханан токка булар коммуникациялар. Ол бетер газификация. Билне самана септик. Он таппыт, онна унитаз турабыт, душевая кабина турабыт. Тәванны бу отун ине алып мындат. Севантан септик детин жана септиги хайда темиринен да. Септиги утепленный хаянда булар темиринен. Саварпан торот, онна спутник так булар. Бар бу иде отопление утан спутник киреш. Кан тамак курдук. Ачона нар слас турар буллага. Да, кине класс турар. Томмот планне. Онна маннаттон самый оптимальный дебикалы вон куптах септик. Табгастах болар. Тойда гит асиндационная машина объема кине вон куптах болар. Онна кине мандык тугунан объемнан ылбат катчытын төлөбүрүн. Кине именно бир аткачкандар. Колра 4 куптах болана hem 1-2 денчандар. Вон куптах болар кетенче. Олин вон куптах септиги турорак табгастах болар. Бу бихикарачылар бит ыйталлар, булырын туттан ки бит мостата тымны, ол тохтан болан хебидиллер. Анта утеплениятан болла. Хайда утеплениятан онна акладтан тултах. Если мас плана харамусталах ту, тасериттен эмес собон сеп тултах бон, вот онна утеплениятан. Эти педин подумаган мости хода тултах. Мости хода бар бланта бир тыңгылар. Сеп улустарга дейни тагыт то дейни ыйталлар. Улустарга манна жогусайга билген загаспыт бәйвтер тиер, кыгыңгалы быйыл. Так кыгын солынан бахас усалдана кайыпыт. Усалдана хамыт ике бере тупыт. Орона токкалы мусустар сол денердиле. Манна өрөй туралыпты. Сеп. Иван Томбудевит поллагана иксетәһе мостата масевитти. Аны бу махы кайдакталлыгыты теһе кетит май. Там бу иккистәспит сарковканан кларбута хала бутер 5 пункт кудута халубут. Сарковка каптаханы кайтырабыт ортотунан, онда бут ораттан. Хсол көрөбү кудухана да хагыстыбыз. Манка бут бәйдән ора 5 пункт кудуп бар. Онда быга гаяк болар. Быга почти хокудукте. Табу ховра тох болар. Ариданы черновой вариант, мана ховра бу хаяттар бәйләре краскалыктарын, оналактыктарын энгер киндер манышлы фокуктарнабыз.
Сәп билеген боллагана бу икси теспит үс кос бар. Каңы сөт түтүгер. Оңа түтүгер эме бу улахан кос бар. Бу коска кахайттар. Менен костары болар. Марина же өтөкүнен бу эги боллагана билеген эсежелери тахан краскалар бол бу күттен оннук мода келбит. Оны ордук жон кайдак өңнөгө табаллары. Онда эги кайдак өңнөг красканан бу же тахан краскалары хебелигити. Дорабаларын күндү көрәчиләр, мен Марина Данилова демен, Шишкин дом компания ипотечный менеджерыбын. В общем, билим была она же краскалыр мода в американском стиле. Она бивала она кастабьека тух краскатын тутупут. Тек нас Нордика Экаден профессиональная краска. Onun была она жени краскалата кытына жегет он сылыбыга кыргыбай турар. Бростой кватексынан гыннакка үстөт сылгы тиер, онтон карарыр. Антон тек нас Нордика Экайнина шлифовкалыгын, мазбылын тебеген, противогрибковой биле антисептигынан обработкалын, Антон 2 слой краскаланар. Он атта керачилерге сүбелемете сырдык өңнөк краска туттарга ордуктен күн отон тейтер. Хара краска олана хараңа серейин гыннактаран күн отун тардар, она мас үйете кылгас болар. Ондан сырдык краска тейтер, олен он сыл спокойно краговый турар же. Сырдык краска ден колу бур кайдаган яктыр бу биги брус мас диптер барсари. Ата сырдык серия, сырдык күйөга, фисташковый или сырдык бежевая үчөй болар. Жене кергитер, она он сыл спокойно лыркутун хеп. Она ипотека тугынан капсилинда. Биги боллагана бу көрөчүлөр битейталар кара мостага базар кайдак болой дилер. Кара мостотон эдергилы практика көдөрүнөн базальт улхандык бәтин не правдал деп кайып. Олен билинге колора бюджеттен тултак. Арик бюджетный вариант колора док булар. Полистирол. Антон 2 сай качылак планы кен мен бата ордук. Вот аны бен эме кара мостон робот. Аны кара моста бүтөр бастыгы слой хаянданы антигрузун орканада. Ол билер биле кутуях онна тонне куду грызундар скабеттен кудук. Онна хаянданы из аспана цокольге ханада бастыгы слойга ол ацоколькене ветрозащита болар, онна насекомыдары камырдастар. Бу именно утеплитель, бу үйөнгө көйүргө, онна грызундарга благоприятная среда болар. Киндер үскүлдөрө төрүлдөргөр. Онтон карысты ханада утеплители. Аны карыстырга те бастыгы слой хаянданы сетка болукта антигрызун, онна из аспана цоколь. Онтон уже телген керим бара ханада утеплители. Онда мен мостик ходы өйдө ханада, аны бие хлора 2 мандык кайыбыт лаги. Лаги ден обитер балкы. Мостала балкыта 2 балкылыбыт. Бастыгы балкыга каптахан телген барамыт. Ол 2 слой бүтүн телгибит. Олар из аспандан. Онтон пеноплекс, экструдированный полистирол катанах оранжевый дюнах. Ол үрдүр 2 балкы келендер. Ол балкы икер чона мостик ходы болар. Ол балкы икер дожо диплайдынар. Полистиролный термин ватынан. Онтон уже маған мосты келер. Антон эковата сырдуу дилер. Эковата Антон аны пока практикудулик бит. Эковатаны. Марина, эйтен итарканабын бу холобур мандык женем Огилинге регионнагы ипотеканан туханнактарына ыйга төгөнү төлөктөрүн хеби. Бу икке тастах жени бе протодиаконовтар эдерлер туттубут дальневосточный ипотеканан. Бу жени буланы бе бу жесаната 2 миллион 565 фундамента монолит с утеплением үсүс хүрбе болла. Она коммуникациятер гахын киллерди бит. Отун таттыбыт билен отопление на благоустройство халы. Она опсая 3 миллион агыс 4 миллион болар мандык икке тастах же. Аны мен ханавар эдерлга үчөй 4 миллионга биле 4 квадраттак таз жеду или 100 квадраттак чагына же ордук технигин эдер элбехоглак ылга. Төлөбүрө боллагана 3 миллионга 2 бирнак ипотека 15 тыгынча болар. 5 миллионга хүрбе 5 тыгынча болар. Аны
ите дальневосточный ипотека төтәрі сылғы кәлі, хүрбәтөз сылғы бүтер, оғылын әдер сақағыларын қайеметі, сөбәлеметі, тұттын, идағы төлі бірі кыра, ona манны күчөй бай тәрінен саңа жеға олырықтырын сөбі. Ото участок қаян дағаны Дальневосточный ипотекаға участок ирдебілей ИЖС болуқтақ, аренда сельхозназначение бассыват, обязательно ИЖС болуқтақ. Онна то биги клиенттар бутер участок эме булан беребит. Бу Протодиаконовтарга гастах участок булан бербит бит. Онан быйыл кыгын хаңа жылы уже саңа салаз жия көстөр бололар. ото бул көрөчүлөрдү биталар иссе. Котул улуска келен тутук котун хепто дилдер. Котулуска. Катулускаттан материал бит билет транспортировката рита буга хасуктар. Анда ханны булу себте булар. Котулуска дектер. Кото та унаны да кап. Бе бит калма бес олар бутамут. Алар ахламаган дохлора бу навигация время тер материалы эрдеги тамбаран састен тудук кап. Ден тамандык токпар. Анда так унан тибет бол хатан тибет ки болана именно зимнигенен рабалар. Зимник битеме Аллах кылгас биремага олар. Тонда дигнан теоретический возможность бар. Сеп, Антон, бу жебитигер боллагана түндүктер бит анал арзымерден алгылыктара да. Бу түндүктер именно стандартный түндүктер болактар. Стандартный түндүк калыбра мандык агылган боллагана кен өрдүгө сүсүп бере болар. Аны бу беге кастамы болтыра металлар түндүктер кастапты. Кедиде агылган хантыматыр, оны өрдүгө болтыра болар. Анда бу манна калыбра наха эми колбора метр агылган боллагана манна отопление бут тох болар. Кара радиатордыр. Бу мандык жага бурус же колбора төһөн элбак радиатор ачуна шөй болар. Слас. Антон колобур бу хаска кас отопление лах болуй. Манна үс радиатор туга астак. Бир секция, Бир секция төһөн хылыттары. То 1 квадрат метр. 1 квадрат метрин хылыттар. Бир кубы як коеп. Хылыттар. Антол кинер рассчитаны 9 кило на среднюю полосу России. Манна колбора бия һәм бир средняя полоса тантынылды. Тымны боллады. радиатор. Даже хорошо там отходит. То бы кистес полностью ария як болар, басты тес коло халба хаяхнада. Он канада. Слас барта химбир икистеска таксар боллага Да, же. химбир этергел физика хокондан химбир класс аларат нөхәдәкер. Оны же колбора ититин кинен ха бутугунан истеден тахарбат. Химбир үһәдүнен тахар. Антон бихена бу утепление вот, если потолок он надеет блока утепление вот пока вот из спана фестен бастыгу слоя булар, мандык колбачыган алрат тёрт кайнар. Ол битер кине теплоотражающий свойство лах булар. Ити үһәдә каман төптердә якта. Оны үрдә пилка. Пилка онтон пилка шпа булар, онтон колбар хаяттар бәләр смотреннән кинен бортыр гәхтен сөп. Ите булар булык. Туктук. Антон аныгылы колбара заказчиктар бар булаштар, клиентлар то что утепление мин ватын оңортыралар, оны полистиролны неме утепление атыралар. Оны вариантлар мен. Ол халас боларда мин. Ол кини термос кудун орам бер булай. Но без эппин гудук суфлар гыттаме ол чагар бапро элбахтап ждада апыт. Онна именно бу беги тутар материал быт естественно важность ден брус. Ол битер тон эппин гудук метлуктак зимняя рубка, онна летняя рубка. Если летняя рубка улана важна хакен элбах болар, ол битер онна мандык термос кудун орам стак битне. Девятый теле өскөн сөптен. Возможность бар. Антон колбара, если клеоне бругунан, капот бругунан детулурта болар, термос оңрок каптен. Сеп Марина бу көрөчүлөр бит италлар. Дие офсеяна сүсүбедене пиппит, онна бу ихин тугунан сотоготой краскалыгыт дилер. Бихвалана покрасочные работы пока бапыт клиенттар бәләре биле баганаларынан кайдак баруңнан краскалылар. А так по желанию маннык биле квартира курдук кыргыбаяннары турурабыт, французская түнүктөрү турурук бутун хөп. Она краска по желанию клиенты сами биле выбирают. Дие ихин бу зин краскалыр кайдак дегендигин Иван. Это обычно бесцветный расклачлар. Будже хавара блин мазже именно тугай сога дел клуб тохпла. Бятин сета хамара болар.
Онна бәтін жүхіне бастықы. Онтан қараран кирен бардана, сахаран кирен бардана қолырамас уже любой красканы краскалап қойып. Дегенім бе. Ота краскалатаққа хен үйеләқ болар боллағады? Ja, ото же тахан краскалыкка сөп, же хин желательно бәтінен қалары ордук. Потому что кехи доробиятыгар тухалақ, кехи же теру туяхатан доробията көнір. Инне дяныбын. Таз же таармыз же кехи шөйдік туяр, хыннянар, она олға уғыр дяныбын. Ол деке баран көрі қайын сетевден, онтан бұл туға керілеге дизайнер ургуйнан қағылды бұта деп. Ага. Онтан бұл архитектор бұд Анна Петровна составляйтына кене проектна бұде. Оны табы керілеге проектна. Онтан бұл мақа бұдын жеті мастер бұд бәйбіт бірапып болар Шишкин Кириллден. Бұл бәйтін, бұлар поручна бұл бәйтін кене бәйті ручной үлеті олар. Ада балясында, конечно, мағынтан тылғалыптыра. Онтан бұл поручна, манды поручна қынна да бұл кене бәйтін үлеті олар. Ота бұл түндігін бір келім кымаққа бұл өккардытығар бұрыстақ кымы тевік кетчі, етет қайдағай? Онтан бұл әргерлі бір тоқ болар. Ребро жосқас тевік күттік. Бір кене же сүрін тұғын тұтар конструкцияға. Олеген бір келімсі олатақтен. Кора бұл ұспыт бұл эпидемиологик сесіне важность бұл кене бір курар қатар қамсыр. Олеген бір мандық тоқнада конструкцияға. Олеген ортотын те бұрыс барады? Ортотын да бұрыс барады. Антон бұл керілеге неген олықтақтар бәйлері краскалар болықтыр, еді? Да, маны уже бәйлері лақтықтыр, краскалықтыр. Антон, бұл ұрут болағына біле маннық қамсабатын де темір хайалдар деді, бұл ұнықтақты? Бұл манна бұл күтші бұл тоқтығар түннік парионларығар, бұл анар бұт тұстырғар манна қаяндағына бір уголок, темір уголок бейіннағы қайығыд. Тұттарауды. Түннік дейден онна анар парионларын. Бейіннағы уголуғынан қайын тұттарауды. Тоғында мандық ұсадысынай бір тоқтыра қалдар өт мандық шел қалдар өт түннікке онна. Где-то бұл, естественно, важности брус, бір брус кені курар қатар, онны курары қатар білікет жер олен ұсадқа берер. Онны где-то 0,5 сантиметр аңара қайыр. Қатар олен бейгінлерге сәттен сантиметр қалдар өт. Аңға даже оны қалдар өт. Иван Марина әйеқа мақтаны бұд, өстедағаны үліғатығар сетегейлері сақағылын бұқырдық жели тұрын. Онтан күнді көрәтшілер бейгі сарсын бері бітігер. Бұл диетағығар декоративнай үйнәйлері қанлық мастары олардар тұғынан көпсеті еқпейд. Бейгінен бейірге болын, көрсеққа дері. Көрсеққа дері, әйеқа мақтау.